pini nili nali tum fan voreng war sai APHUTHAK senang than ponik po lapen kopi awareng war sai manali tum la video thumbnail mate title long stami thek ponlong ikpo lapen labangso video long nali tum fan nili ingson sonia lam nang than pachini ponik po lasi aprangsi kado kawe afanta nili hin pen kardom lapen nili men ki kado kawe ta chinlo nili men la ki avinasteron lapen on nangli tum kilang bom labang ke Karbi Tech 2.0 YouTube channel lo labangso channel long jong nali tum komani abang pho abang phi nang kahomri midu pule nali tum kaching on pen subscribe iko lapen adu het bel atas tami nali tum theklongin dak nali tum ber ponik dianot lalo pole monan phi nili ajara sonle labangso YouTube channel long upload tami nali tum a mobile long notification nangkle da prai mate nali tum kilang long da prai ya fan lo lapen non 4K le ikpo labangso channel ta nali tum kaching on nang support do na jokse nasi 4K le lo polte nili giveaway kibi pondo laso giveaway nali tum jong se chepe haing tung polote labangso YouTube channel subscribe ik nang po lapen video nali tum share nang po lapen a video tina long nali tum mesen na comment to ik nang po lalo polte nali tum labangso giveaway ki hayi a chance mang do iglo tangte padar depend pen labangso awering war sai thakle chethan polona lapen nili nali tum han thiek pen labangso awering war sai pathak nang than pon ikpon nali tum la name of post pen dak pen lang pon iko screen along CISF AIC head constable online form 2022 lo lapen dak labangso advertisement allo ki post bang dak 09/2022 lapen last update abang update bang lalo 26/09/2022 lapen vacancies lang dam te dak 540 do total lapen ninghang abang phu abang phitum nali tum jogduni ninghang polate nali tum la details bang lang igon lapen la hormu bang ke online se apply nang po lapen nali tum panili na piklang pon po lapen application fee bang ke nali tum dak thek pon long ige application fee bang ke 100 rupees nai others la category tum han bang ke lapen SC ST la tum han bang ke dak nang ne sikang sita lapen mode of payment banali tum through online through sinali tum payment igna po online pencil lapen date important date langdam te dak cheng pona date bang ke dak kedam tanga chiklo September 26/09/2022 ni kan chiklo pen cheng pon iglo lapen last date la bang ke nali tum dak pen thek pon long ikpo last date la bang so chiklo 25/10/2022 up to 5 PM ahot an apor dolang lapen dak physical bang ke nali tum pan nili na piklang pon ikpo physical bang ke nali tum dak height lahai hui nali tum dak nang po lapen male female la tum hanta dolo lapen dak weight kan an sineng mala bang ka dak tok pon la lapen age limit ban nali tum thek pon lang po 18.25 years an nang po age bang ke lapen dak qualification bang ke 12% ta chok nali tum dak thek pon lang ya jat school pen ta chok lapen nali tum dak thek pon lang ipo 12% ta chok lapen vacancies details lang namlo polte dak vacancies details bang ke assistant sub inspector lapen head constable nali tum dak thek pon lang po assistant sub inspector la dak bang 122 an post do lapen head constable bang dak 418 an lasen ningkang hang abang phu abang phitum jogduni pulte jogdun iktame labang so wareng war sai long stame lapen nilinon nali tum hanam piklang pon pok registration labang so kosong se registration nahi malabang kan nilina piklang pon pol registration aprang registration se aprang nali tum apply play aprang labang so advertisement alobang lang iko asapso nilina piklang pon ikpu advertisement mate notice alobang nali tum screen along thek pon long ikpo lapen salary hindakta tok pon iklo nali tum dak klardak pan lang pon iko male female both pinso or losota nali tum apply dun ikmel abang so awering war sai long bangal lapen ledak aprang si nali tum online application are invited eligibility male and female Indian citizen for filling up temporary post of assistant sub inspector in pay level 5 long man 29,000 lapen 92,300 and dak pibon po lapen job bang ke central government job lo labang kadu ka vita chini iglo lapen dak application bang ke nali tum online si apply igna po lapen dak physical standard test ta endpon po lapen written examination ta endpon po lapen after completion of PhD dak ke tok pena andui nali tum dak pen lang pon ego details labang solo nali tum lang egon dak se thek pon long thal lapen admit card ta nali tum online si dak pen download ik nang po lapen exam ade thai huyan ta nali tum dak pen lang pon ik long po lapen
Peskel nalitum dakpen lang pon amonili nang thana tenga nalitum thek pono igi lapen nationality lapen citizenship bang candidate must be Indian citizenship tu nang po lapen lason tak sedak details bang dak thek pono i name of post lapen exciting thing we can see lapen here lason dak pena ando lapen aprang sinili dak assistant sub inspector long bang napik lang pon po ST teman kan ans duma ST la teman pulaten la bang so dim bang ke male candidate teman 7 do lapen female teman dak pen 0 lapen departmental long bang ke dak ing sido total 8 wet ST teman lapen son dak tha ko head constable ministerial long lang dam lo pul nali tum dak pen thek polang po direct male teman dak 23 ando ST teman lapen direct female hini do lapen departmental dak bang pli do 29 do dak 29 lapen napu 8 plus to dak total 37 an vacancies to la sinani tum tried in ektamen ning hang bang phapang pitum lapen nali tum dak larda galam tokpon iglo la details nali tum dak pon lang pon ingot pena an dak details ke tok do lapen dak total page dak 32 ando nali tum la screen along thek pon lai 32 page ando nase dak penang an tokpon lo nali tum lang pon ingot la dak pen details bang ke la hello lasin non ke apply ne process bang nilia sabso stamina pik lang pon ikon nali tum afan lapen ke bang ke matela bang so link nili la so video description along stamina nili pik de la pen nali tum dak pen nali tum dam pita choklo la pen nali tum atheng no stami labang so website long dam no pula la sonar jana chik lang ikpo lapen basics details dak pen nali tum fill up ponang pon nali tum amen verify name have you ever chance lai joy you dak fill up ni father name mother name verify mother name lapen date of birth verify date of birth gender lapen verify gender lahai hui nali tum dak pen fill up on igdang pon la fill up date pen pulo te nali tum la captcha thekloin la bangso captcha nali tum la enter letter as so podin dak ber igo la pen nali tum submit igo submit igdet pen nali tum mobile number long stami OTP nang li ikpo la pen login ID password nali tum mobile long nang send ikpo la pen nali tum login nang pula bangso a website long la pen des nali tum apply me ikpo jola hela ka apply ya process bangke la anchat la si la pen aprang proses bang ni na piklang pon iktek dat pat heman nilong pen madu abang te apply bang awedat la si nilong piklang pon iktek dat po la sila son video kilang long wer ya panali tum Karbi 2.0 labang so YouTube channel banali tum subscribe igo la pen dung head bell janta dui da kanali tum ber pon ikdeno la lo pulten nali tum nili ajata son la upload stamin nali tum long ikpo mate theklong ikda prang po kilong da prang fan lo asipin ya video lang malan chalo la situ methak me kadukawi Karbi 2.0 YouTube channel kilang rado an pas tamin nili hen pen kardom